Yize iningi labantu lifake izicelo zobuchwepheshe besimanje, abanye basancamela ukuziyela amathupha ezikoleni ngenxa yokungabi nayo i-internet futhi kwabanye kunzima nokuyisebenzisa. Okwamanje bancane kakhulu abazali asebevakashele amahhovisi esifunda. Ngilitholile usizo bendilidinga ndifike kungenabantu la. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi ukujabulela ukukhethwa kohlelo lokubhalisa nge-internet. Sithabe kakhulu kwamambala ngoba uyabona lapha solo sawuvula kolomthetho ukuthi ababelethi bafake imbawo zama-grade 1 nama-grade 8 siqale unyaka loya ozako we-2021. Hawa siyazi bona nasithomako kube nemiraro kancane kodwana sakwazi ukuthi siyilungise. Uhlelo lokubhalisa nge-internet luqale libumbene ihora lesishiyagalombili izolo lwaphinde lwaba nezinkinga. Abasebenzisa lolu hlelo babhala ezinkundleni zokuxhumana bazwakalisa izinkinga abahlangabezane nazo, amakheli kanye nohlelo oluqinisekisa ububona. Umnyango uthi ukwazile ukuxazulula lezo nkinga. Sibe nemiraronyana nasithomako lapha indaba zama-password njalo kwaba yinkinga sathi no asiyilungise ukuthi ababelethi abazenzele wabo ama-password. Into azokwazi ukuthi umuntu ayikhumbule mhlana sinikele indawo yesikole uzokwazi ukuthi abuyele angene lapho. Lolu hlelo luzovuleleka inyanga eyodwa ngenxa yegciwane i-COVID-19. Ukubhalisela izikhathi zokufunda zika grade 1 no grade 8 kuzovalwa mhla zingama-25 kuNtulikazi.